niveau de taifa ndio kasisima watoni wa Komoro ngasitiari ngarijoenda jusqu'au bout esta la victoria sempre kwa rohe kwa dominanti rohe kwa sistema rohe kwa tinjama demokrasi la libération des prisonniers, des faux prisonniers. Amjonika mwanama Farhad dena mbogo zatekeleze na wameshika marahala wanyasi wahesemete Kongovan Faridin ikawa jabanu iliwanesa semwana ziwana au harma dunia kamili wala ani ya sistemu ni aitende ya azali ya Sumali. Bismillahirrahmanirrahim. Kozi watukufu hodi hori kalifishiwa vitahe ezemediazo bonze au preciso bonze lelo ngabo wanyanyasi kayao wala bonze waono kakaire wajewa vite ezhabari bukore jirie chichoba ki haruma za telefoni za tu hau Facebook basi aizo ngabo watukufu wa Kongo wajojo orenga intervention shahodiho ndio naenda na wapara waono karizofanya na introduction mtiti kabla ya radio jaonesa e madabukuru na niko avanu iliwa propage batende swame ukana ngasina Muhammad anyibo Kongo ridulumu ili mara kwa mtende gada kanzima basi shema wafundi wote tsongo yabo majoonesa nzokuriza lazima sharabu bismillah khairan. اولا حضرات الساده السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. وها نحن كما وعدناكم أن نجتمع هنا حتى يخرج المجرم غزالي عثمان في المنصب الذي سرقها بعد الانتخابات طالما الشعب القمر لا يحبه. حضرات السادة أولا أقدم لحضراتكم جميعا والمسلمين جميعا يد التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يرزقنا التلاوة والقيام والصيام وأن يرزقنا ليلة القدر وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين إن شاء الله إن شاء الله. إنه نعم المولى ونعم المصير. حضرات السادة أولا أشكر هذه القناة الفضيلة الذي جاء هنا ليصور ويذيع في أنحاء العالم فنشكركم شكرا جزيلا. كما تعرفون أن منذ 2016 انتخب واحد اسمه عثمان غزالي في جزر القمر في منصب الرئاسة، لكن بعد سنتين قتل بعض أخواننا وسجن منهم الرئيس الأسبق عبد الله محمد سامي وكثير من
الشعب والمذيعين الذين سجنوا ظلما وقتل بعض إخواننا، وأخيرا زور الانتخابات الماضية والآن لا يستطيع أحد أن يتكلم، ودمر الاستقلال ولم يحترموا أبدا لا القانون ولا الديمقراطية. إذن دعونا لحضراتكم جميعا أن تكون شهدائنا وأن تبلغ هذه الرسالة للعالم أن جزر القمر تمر مرحلة صعبة جدا، فنطلب من المنظمات العالمية أن تساعدنا جزر القمر، لأن هي دولة ذا الاستقرار والأمن والسلام. لكن الآن هذا المجرم عثمان غزالي دمر كل شيء، حتى صار هناك فيضانات، لكن نقول أن الفيضانات كان أرحم من الجرائم الذي ارتكب هذا المجرم. إذا نشكركم شكرا جزيلا لهذه الإذاعة، ونتمنى لكم أيضا التوفيق، لأن شعب جزر الجزائر ورانا، وتعلمنا منكم كيف نطلب حقوقنا، ولن نترك هذا المجرم إلا أن يرحلوا وأن يدخل في السجن ما أعضاؤه منهم المجرم الكيكي والبيلو وما أصحابه إن شاء الله. أشكركم شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا. في بعض الناس اللي يتكلموا اللغة العربية ممكن تروح خلفهم هناك واحد أستاذ عبد الله watukufu Wadjaou, nous lançons cet appel à tous les médias et aux opinions internationales de venir en aide d'un peuple qui est massacré, qui est bâillonné, un peuple qui est jeté en prison par le fait même de manifester les droits les plus élémentaires d'une démocratie. Et nous appelons l'opinion internationale à nous soutenir dans ce combat, parce que c'est un combat juste, c'est un combat d'un peuple comme les autres, et qui n'aspire qu'à une chose, à être libre et à jouir de ses droits démocratiques. Et c'est la honte qu'un pays bafoue les droits. C'est la honte qu'un régime fait ce qu'il veut sur sa population, dont il a la charge de prendre soin et de libérer ses forces vives. C'est plutôt le contraire qui se passe aux Comores. Donc nous appelons l'opinion internationale à nous aider dans ce combat. Watukufu, Nasina Usikitifu, Aukaya et les deux, Ngwad Mwemadamana, Wati Wahatu, Wana Almarhum, Wana Ali Moujaye Kafariki, Haizo, Ilazimu, Rimande hommage, encore Ngwad Mwemadamana, Waheti Hatu, Kambengo Shoda Shinu, irehemu tena ya marais wa kweli wakaanza nchi, Said Mohamed Sheikh, Said Ibrahima, Mohamed Jafar, Taki Johar, Ali Swali, Noasaya, wakana nanti wakaanza nchi yende lemsoni na haina dhamana ikaoge hai ya joka ya wakomori wajua njema warendwa chawo tuwe maadili tena wahenti haizunguna warehemoti pia wargalia haunoma ombediwa emadhalimu warohe haizo gartosoma ekul huwallahu ribeshe mzee wa hatu nana waandika wadhulumiwa na serikali inu wauawa bure na uomba Mungu zendo kwa zinzi badili haraka no msimtukufu jao wandu wanotike harmwezi wakagata bihao haku. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kul huwallahu ahad, الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. آمين. سير رب العالمين الرحمن. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اجعل القرآن ربيع قلوبهم ونور صدورهم وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا وفي الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ومن الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم من أراد منا خيرا وجزر القمر خيرا فأجر الخير عنده، ومن أراد بنا شرا وجزر القمر شرا فرد كيد نحره. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم ارزقنا ليلة القدر، سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ndio yatu Mwenyezi Mungu hairenge ye system roho enesa ujumla wa government. Aizo darunga wa darunga majihatu watukufu au kasemfu ukanizo nganyinizo kabati shamziani azali hapo wandu wajahunu warambi watawa wafanya bunjini wa hundu wanne nini ngena mifumo haina usiku kama mjo hawinji mwenesa ukajitagani kabati mtu shida yaizie paka walawa Sentiatu dingoni ne mahala rasingara banu karna uchini yana wale wendo aisha diaspora wahimi haumone sauka ekaba ya fiaya ntishaka jaba ya fiaya diaspora yu aliwas amjata hamana mtima banu mwana bwana haji ya jainese ese tobiami za wandu wao uhusu torture uhusu za prison la prison za hitani za hetiwa nondo hao notamment dolor na ministère de l'intérieur wandu kaongo haruma namna ya utabisha wandu na wandu na urahitwa hitani aibu harumata made hati ya Kiislamu aibu wafungwa wandu wakati kawetu mungeje wafungwa bure watu fanya ndongo chaino situ wafanywa mpango wafunga wandu hauwe wandu mfanizo azali ndo wako jofanya wandu tunga ndabo ili wawe mndu wandu tunga ndabo ni wafunge mndu amzishao hena usiku wandu wajonga sambao wazionesa izo ndabo za pangwa zifunge wandu ziwe wandu aizo kampara mwanama bwana haji ya Genesis ndo hizo hawawe mwanama bwana haji karibu Azali Assalamu alaikum. Alaikum salam. Sitawani onese zetabu ikaondo zilio harumaze pirizo shakablia wonga mjiuzizo ye pirizo dai okai pirizo rijuao yohamba ndoda haju na nyinga mjuao kaya ngamo pirizo speciali ikawe fanyiwa ne waziri wa hezi habari za ndani uparokiki ikawa hiyo ikanzi harumwe ministeriali baada zitabu ziundo wananyasi uziro wahunda mpaka enge yabo tikahanza ni mwambie nukaya ajali ijirio harumwe nti ya hatu harumwe za prison kastina mpaka itoka uyonzi haukawa na damu ngwapulowe manyo hatanai ngwanosi wao kojo iyo kaijaporokiri harumwenzi ya hatu wanadamu ngwalisiwa ushahuda kadonzima usiku ngwafanyao ze hajaza hao ramwanamshe ramwanamme hauwazima ikawo hizo kazijaporone hawakatenga mzima na hizo pia gaziri hundao haruma yezi ya peu ya ufujari ya azali ya sumani enge waliho nezitabu ziundoa na nyasi ikawa wafungwa bure watabishi wao hazitabu zonti pia zikahanza rishemelezi hajizima ya ukaya ti haki na tena ti haki zetabu ikawa ndo ziundoa na nyasi hokatabu zekao zitumbu mpaka namne kaone wayinu ngamwishio wana mawenji wepara azali asumani wamba mbaba Lukmani
mimi vanleo ngamfikiri ama mrie hama mbaba uo mlezi ikawa ngulelo wana nguoneso nzia njema enge mimi vanleo sina ujua na miazalie mbaba hokaka tina nzia ichoka uyonzi ya malezi ya onesao wa binadamu hauka hatumbu mpaka juma urenda nai harmaza daraja zonti pia harwensa engerangule wa mimi hatina na hangu binafsi nga mrengo yezo amana ya humpara ukaya ya jinrubi wakakatina mbala amechoka uyonzi ya onesao malezi harwensi ya hatu enge kwezi watukufu yensi ya hatu ihondana na ajali na mnekao nga mwanao hatema journalist watawawa yensi we hijabani yema fundi watawawa hijabani yema depite watawawa hijabani awo ila dimuri juzise yema no wanadamu wanu watawawa yensi ya hawenri neze tobi ya miiza ufujari zijirio harwa yensi engena rihime bazima haudafi yensi ya hatu ritikiri ofujari unu ukajuma kwangamiza nchi ya hatu ne maisha ya hoa na nyasi walokomori. Assalamu alaikum. Azali Nalawe Komori hule nafasi ya ukama de nchi za sasa leo usoni lazima wanu waro haifa mjo pare manama abana ya jasome ya distori kama dulubi wao haruma kesi shariaza ni wafungwa bure patina sababu kandrabo wafungwa bure ndio ndo